want, this ain't what you want. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Be blacking now with the pure. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. U današnjoj epizodi, kao što već vidite po naslovu, radimo pregled Lige Evrope. Malo kasnije, odigralo se u četvrtak, naravno sve, a ja ovo snimam u nedelju i treba da izađe u nedelju. Ali okej, pre svega želim da kažem da ostavite like na ovom klipu. I također, ako ste gledali prošli klip pregleda Lige šampiona koji je izašao pred 2-3 dana, vidjeli ste kako sam za svaku utakmicu stavljao gore logoje tih timova i pričao malo detaljnije o njima. Ovdje to nećemo moći raditi zato što bukvalno imamo da pregledamo 16 utakmica odjednom sada. Da, 16 utakmica, pošto je 16. finala. Tako da, brzo ću preći, ono što bude zanimljivije to ću staviti nešto pa ćemo da vidimo kako će to ispasti. Također glasajte šta da bude sljedeći klip u community-u, znači kad izađe ovaj klip pogledajte ga pa onda odmah idite na moj community, znači imate tamo zajednica vam piše ili kako već. Tu ću postaviti anketu da glasate šta snimam sljedeće, jedno je anime i jedno je futbol, pa vi glasajte. Da ne bude da ja želim samo da snimam anime ili futbol, tako da glasajte vi. Pa hajmo da krenemo, Liga Evropa nam također donosi neke zanimljive utakmice. Nisu kao u Ligi šampiona, ali ima nekih timova koji su za Ligu šampiona i koji igraju ovdje, ali naravno igraju sa slabim protivnicima. Tako da hajmo da krenemo od meča Bate Borisov Arsenal, pošto on je prvi gore na mojoj listi, tako da Bate Borisov Arsenal, nevjerovatno šta se desilo na ovom meču. Bate Borisov je bukvalno pobedio Arsenal kod kuće. Naravno ja i dalje dajem šansu Arsenalu da prođe dalje zato što ipak ima da se igra tek ponovo u Londonu. Ali okej, 1-0 ima prednost Bate Borisov. Također Arsenal dobio je crveni karton, Aleksandar Lacazette u 85. potpuno bespotrebno je ošamario protivnika, tako da mislim da ću sada ubaciti negdje to. Evo možda sad dok pričam, vjerojatno sad dok pričam ćete imati kako ga je Lacazette udario i zašto dobio crveni karton. Sudio je Jovanović Srbin, tako da Srbin mu je dao crveni karton. Ali po meni ono jeste crveni karton, pišite vi, znači ajmo dalje ono. Galatasaray Benfica, taj meč je također dosta zanimljiv zato što igraju ta tima koja su sličnih snaga. Mada Benfica je naravno jača jer igrala Ligu šampiona, valjda. Da, igrala je pa ispala kao treća, ne znam, okej, Benfica 2-1, to jest zaboravio sam. Pobedjela je Benfica 2-1, poveli su preko penala pa su posle ponovno poveli preko Seferovića, tako da Benfica pobeđuje Galatasaray u gostima, što znači da već otežano je mnogo Galatasarayu da prođe dalje. Najdosadniji meč, bukvalno Krasnodar Bayer Leverkusen 0-0, ništa se nije desilo. Lazio Sevilla 1-0 za Sevilju. Sevilla je pobedjela u gostima Lazio, iako su kladionice davale šanse Laziju da pobedi ovaj meč kod kuće. Sevilla je pobedjela u gostima, što znači da će kod kuće biti još lakše da pobedi Lazio, mada možda Lazio pobedi i u gostima pa bude nešto. Poveli su preko Ben Yedera, tako da Sevilla 1, Lazio 0. Onda jedan prezanimljiv meč, Olympiakos Dinamo Kijev, definitivno jedan zanimljivih meča od dve ekipe koje su skoro istih snaga. 2-2 je bilo je 1-0 za Olympiakos, pa 1-1, pa 2-1, pa 2-2 u 89. Verbić Dinamo Kijev je izjednačio na 2-2. Rapid Beč Inter je pobedio 1-0 Rapid Beč. Naravno očekivalo se i veća pobjeda Intera, dovoljno je u gostima da pobede 1-0. Martinez iz penala postiže gol za Inter i eto Inter ima prednost nad Rapid Bečom i bravo to su favoriti da prođe dalje u ovih 16. finala. Rennes Betis 3-3. Nastavljamo dalje, Rennes Betis 3-3. Znači meč u kome je Rennes vodio na poluvremenu 3-1, ali Betis je uspio vratiti u gostima, što znači da ako ovako gledamo jeste nerešeno, ali opet Betis ima prednost jer je dao 3 gola u gostima, mada i Rennes možda da više, ali ne zna se. Okej, znači dosta je bila zanimljiva utakmica, donekle se očekivalo da bude nerešeno na ovom meču jer Rennes i Betis su nekako približnih snaga. Još jedan meč nerešen, Slavia Praga Genk, iskreno očekivano loš meč jer jednostavno nisu nešto jaki ovi timovi. Mislim, dobro, Genk je mogao odneti neku pobedu, ali okej, dosta žutih kartona je bilo, tako da 0-0 korektno. Celtic Valencia, Celtic je ovdje također imao šta traže kod kuće protiv Valencije, ali ipak je Valencija pobedjala sa 2-0. U gostima Čerišev i Sobrino su postigli golove za Valenciju, tako da 2-0 za njih. Meč između Kluba Briže i Salzburga se završio 2-1. Salzburg je vodio na poluvremenu 1-0.
golom Junuzovića, ali onda je preokrenuo pred kraj meča klub Briž, to jest u 64. i 81. minutu. Uspjeli su da zadrže to do kraja. I dalje ima Salzburg naravno nade, pošto ovo je bilo u gostima, tako da kod kuće mogu tražiti pobedu. Bili su favoriti čak i u ovom meču Salzburg, ali eto klub Briž ih je iznenadio. Vidjet ćemo šta će se desiti, zanimljiva je i ova Liga Evrope, nije ni to zabaci. Sljedeći meč, Malmö Chelsea, da. Chelsea, 2-0 vode, Barkley 30 i Giroud 58. Sve dobro napreduje, igraju sa skoro celom drugom postavom. I onda dođe Mauricio Sarri, bolesna, znači lik. I ubaci Azari Kantea da ih umori. I pritom još prime gol u 80-om. Christiansen. Gdje to ima, znači, ne vezan. U gostima je pobedio Chelsea 2-1 Malmö. Tako da dalje ima šanse, mislim, bukvalno zagarantovano skoro će proći dalje, zato što sljedeći meč se igra na Stamford Bridgeu, mada može i Malmö iznaditi. Dali su gol za neku grešku i Davida Luiza, ko bi drugi pogrešio, a da nije David Luiz, znači ja iskreno ne vidim nikog. Ajmo dalje na još nešto tužnije za navijače Dinamo Zagreba. Bukvalno Dinamo Zagreb je vodio 1-0 u gostima protiv Plzeňa, poluvremenu sve je išlo dobro da su pobedili u gostima, a onda dođe Pernica i daje 2 gola. Da, 2-1 za Viktoriju Plzeň protiv Dinamo Zagreba na kraju, 2-1, tako da, okej, ajmo dalje. Šahtar, Eintracht Frankfurt, jedna zaista zanimljiva utakmica. Šahtar, Eintracht Frankfurt 2-2, dobro se zapravo i držao Eintracht Frankfurt, jer Šahtar je očigledno bio favorit u ovom meču i to plus su igrali kod kuće, Frankfurt je uspio da povede, pa su odmah posle ponovo izjednačio Šahtar posle 3 minuta iz penala, pa onda su ponovo poveli preko Kostića, pa su opet igrači Šahtar izjednačili, ali Eintracht Frankfurt bukvalno srpski tim, Gaćinović, Kostić i Jović, bukvalno su tamo i nadam se će oni izvući ovaj Frankfurt i da će Frankfurt ipak proći ovaj Šahtar, tako da hajmo dalje. Sporting, Villarreal, još jedan čudan meč, crveni karton je dobio Sporting, Akunja zbog 2 žuta kartona, također Villarreal je pobedio golom u 3. minuta Alfonsa i to je bukvalno sve što se desilo na ovom meču. Dobro, bilo je dosta žutih kartona i crveni karton za stranu Sportinga, ali Villarreal je uspio da iznese ovaj meč ekstra u gostima, tako da okej. I prelazimo na zadnji meč, Zürich-Napoli, 3-1 za Napoli u gostima, tako da Napoli ja mislim da je uspio ovdje da prođe. Bilo bi još sigurnije da nisu primili gol u 83. minutu, Kololi im je dao gol iz penala, ali Insigne, Calehoni i Zielinski su uspjeli da vuku Napoli. Tako i to je to što tiče ovog pregleda Lige Evrope, lajkujte ako vam se video. Također bit će još ovakav klip, to jest bit će zanimljivih klipova gdje ću raditi neke kvize, ćemo nešto pričati, neke teorije. Ili ćemo raditi anime, znači postavit ćemo u community, mogu snimati i oba, tako da...